nti ne da so ti ase me wano na fa Cedar ema ye ema Kristo a wama wo kwa se wama wo kwa na wani sonya wayama wo na me wano na fa Cedar ma no sheni din konkwa ni munya wo a wo hye ye wo fie hunu se nya wa enye wa hode eye rade adom eye adom o me no mienu ti ase a from January to November na ewiem wo se asase so ye tro na so na me akwa ye mu a be se sesem ya me no mienu ya ho amasa na ta chema da boji ma bia wano na fa Cedar eni ayeye ma Kristo bia wano enka wano ntumo menye bo nyafo montu yeho wakwa unyo sana yonya nuya yes mano meya rai tabia and you may hurry my body be and you may hold yeah wakwa unyo sana yonya nuya yes and the honor meya rai tabia hurry ma body ayumdaya to Hallelujah.
da Lord ya shede de ni moya ayo no wa ba ma yai yenya kwache ayo no ma na wa kwai ma de da ni no wo kwa ma ade ne bota ba for de ma mi nu bia no ama mi nu bia no so ya ba ya bi sia enya di si mo ya na aka mi nu bia no ya jira hi se nya Yesu Kristo mo ya na aka mi nu bia no hi ni ya na aka ya titia bro David say se nya no di na wa na fa aka mo mo ne fo no sorry ya aku mo mo bu ya so no na ni bri ya no na ko mi bri ya na ni mu so Yesu sinaka ya kupona wanya ya amma ya na tampo amena di sa ya kida jalisa mama afa fini supo ni video mo afi da ya bani da ya so ya mo afi ya bi ya ni wo mo aya sidaba ni e bombe bade ayum bana ya tubana ibado otidia na mi wo ya ma Kristo ena na dio ba nobody dio ayum ya me de otidia na mi wo ya ma Yesu ena na dio nobody dio ama ofisanya ni na mayo akizo bro enya ni na mayo ababa sala ni Anadia free, oh womo, Obimina, that's your boy, Sansu, Abudaso, Odini, Bosa, Oide, Mafro, Ofroma, Ina, it's a yana, yayo. Yeshawudi konkrani munya ufata yeye Yesu ufata yeye anyumre ufata yeye yes fasema ba kona bia wano da wrade ase wo kwan sonkoso fiwu munyina ne okra munyina sira wrade tontom no bia wano ni madada e payana autifu Anana dio tujunsa Esiraga udi Ere Sira
Fuyina, Aoti, Aoti Fuyasa, Otudusa, Otudusa, Esiraka, Owese, Sira, Yesra Wudi, Anyumle, Yes, Lord. Yepeja Wudi, Yes, Lord. Anyumle, Evan Kwa Wudi Atsaye, Jesus. Ayamfe, Yes, Lord. Yes. na one. Trade Yampo, when I actually why Yampa Shada. Anyumle, you're so in Krokoni Munyam, Jesus. one pen saw the abattery. I want to for Inanka, amen. Amen. And amen. Amen. Minister comfort nyame onhira opi na nyame enya okese Amen. se wama ho kwan ama nyame afa so ama ne den so yaye enhira. Ebreyi eye odombre ebreyi enhira bre ebreyi adanse ebre se nyame akoa wama no ho kwan se nyame emfa no so ema adanse ento nyame maso no enne woti egwam. Na okan John chapter 5 our Bible say eye oberima bi etna subran ho for 38 bad years. Nanso ebra woni Yesu edi enhyiamu no Bible say osore efa nekete. Enne woni nyame difo edi nhyiamu, woni nyame akoa edi nhyiamu. Enyi wa fidie no emfiri ha na sene adanse si twagu no enne eye wadanse ebre. Yen se ebre yebekọ nyame akoa enchen na yama na akwaba aba fidikese no so. Nyame difo atiefo nyina ema wakwaba aba kasa fidie yi eso. Asofo mejosu eburu. Yes. Na our team ne nyina mo promote san. Awurade adaroma. Eda otumfo nyankopon ase. Ma memfa sa akwanya nso na menchia Sompa TV ahwefo ne Sompa radio atiefo ne wona ohwe yen e Facebook ene YouTube nyina memamo nyina jo ene Cedar hour ahwefo ne atiefo nyina menem se mo ho ye papa na yen so ye ho ye de bia ye bodin se da no e wo de otumfo nyankopon oyema wo mba ebi enene de di kan a o tie yen e wo fidikese iso a ye Cedar hour ene ye de brewo dwumedie ye chance e dadwoada ekosi ne fiada ebo nwume no nkron pepepepepa na e di dwumedie na hyehye so kosi no ndu enti enene de di kan a o hwe yen a ene kwaso na hwe yen ne tie yen na obeye nhira na ne gesama ewo mu nyina ne se onyankopon akwa nyame asoma di kese so no se me de nyame asembra nyame ma ye wi amene nyame ma ahwefo ne tiefo bom ebom pae na adanse ahodo a enam Cedar awaso ba na de agense mu nyame ye adwuma wona one ye hyase bom pae ewo fidie iso even wona wapema ache emunum kura afra o mafa yefuna ene nyame ahwe o manum nyama nyankopon gusu a na ye kan ya de yentime nkan wo se no wontime nante no wabubu we se nani ehu ade me hire nhye so ode horo so na nani no ehu ade enti ye ba fidie so ayema ahwefo ne tiefo edi nsio esi eye TV no anim anasa radio na o tie no o documents bia so a bomode ya say o de documents no ye dan ebeguo so na mra ye che nyame asem na tie nyame asem no na nyankopon asemi na asem wa hoden na eba bebe bia owo no sam radio ye nko Facebook no so na Facebook no so aye she na YouTube no na won no mo na ye som no ye ma mo akwaba na sabre fa phone na fra obi na obi so fra obi fra unu obi fra obabi ka kire ne se nyame akoa no nyame somafo no waka no ho asama che no wabedu one ni team no nyina abedu enti onfa ne fidie no eye ni TV no to Sompa saa nso so na omamode onfa ne radio no to Sompa na obeye nhira ma mefa saa kwanya so na menchia eye MCR omobo adwuma papa eye kinsolo no momo ene eya Kevin so de ata na saa so na zoka no mu nyina so wo ho a omo chechim fidi kese systematic so ewo eya tachiman e ma wajo na nyame nhira na ohustu me one eya manager
brother Philip and do na yawa baby bia mo bia nyankopon onhira mu nyina na onyam kese papa hallelujah sam radio yanko Facebook ne YouTube no mra yo yebowura Facebook o dia na jesiwa ewo ho Alice Amwaten enso ho Prongo nso ewo ho Solomon Ken ewo ho Opoku Daniel ejina so Jennifer Sewa ejina so Inshiraba Jamfi ejina so ana Ochre Gladys ejina so Asumani Root ejina so Comfort Edu enso ejina so Dinah Asare enso ejina so Mary De Rose ejina so Osofo Freb Dankwa Bright ejina so Boama Richmond ejina so Asumani Root enso ejina so Felicia Boatin enso ejina so Ba me bo ra YouTuber and YouTube no so aye she papa Safo Samuel ejina so ne yesom Yabo Gable ejina so Inshiraba ejina so Anthony Opoku Boampon yaw Nana Akosia Dwamena Hega Amwa Abena Eje Faustina Asare Zinabu Amadu Jacqueline Ampofo Halidu Musa Josephine Ofe Rose Ajekum ejina so a one yesom Alice Amwatin Mercy Adai Angelina Fukuo Patrick Osei Akoto ani Suzy Danso ejina so a omoni yesom Obapa Evelyn enso ejina so ani nipa bebra ani anumere omo YouTube a one yesom edina dua enso abeka ho bishop Sabre de mon like Sompa page no yes like Sompa page no na share link no group bia woso wo phone no so no fa link no tum na fa comments so ebra mre bia me ka kira wo se nyankopon ahye obi bia se ontwe akra ma urade a woso kwan a woso be fa so obetwe akra ma urade ne se wo share link no na nyame asem a ebei nipa baako nya adwensa kira na wo na ne sa link no wona watwen sa okra no e di ama otumfo nyankopon na Daniel 12 no verse 3 ne sa badwuma no be hyan na de otimi di okra baako ba osoro ahiman no mu no obe hyan se osoro nsonoma de otimi di nipa pi ba osoro ahinie no mu no obe hyan se da pem nsonoma hallelujah amen ma me fa san kai boy tew entwem ansana enadwumadie no ya toa so se ne ye nim no efrida dwada ebesi fiada ena edi dwumadie no brewo na ya cheche dwumadie no eda aye bodin se eda okuada yedi adanse bo amafo voice note adanse voice message omode aba ye wia ya bie telephone na tum eda fiada so ye bie telephone no tum mamafo de wona adanse eye dan eba na da memene dade memene da no pa eye no nsiam pa mu no ya bo adanse be don hwere mi no ne fa ni kire nyame ma omo hwe yen omo ti yen se nyame gusu a oje ne ma efri won hawo mu no wa manne mu wona wani afra ohun ade wona medical doctors adikre won se bebe bi aduru die omo nyankwa bo yesi ne liver bo yesi ne kidney na nyakopo asan yare wona sebi yare ye numguase yade yese adwom haw yese dam anyame fameso a yesa yade adwuma sem ne akwantusem eye bebre na no na ye obitime frese osofo me pese me ba program no bi me pese me ba na bebe bia me wo no howa bo frese me wotakwa me wotakurade me wotema me wonkran ye ba ba ye program eye 2 days eye God of possibility eye prayer festival ayam paibo afashe na ni nyina ne se ofre chire na eba obenya baabi adobo okọ baabi a odwene baabi bi obeye ne ho yie baabi bi obesiesie ne ho ye wo hwunu kama te se ofie die no afan nyina boboso a enya asem ketoa baabi bi obedware baabi bi obeye ho yie baabi bi obeda obenya enti mo amofre cheche ye just 2 days pe obetimi abetwa eno ho sania ebia wafan se okotwe urade nim wo mountains no sa pepepe obetimi aba fiada na uwie program na memre da na wasa awie program no uwie 2 days ne pe na chese o wasimoko na obeye nhira no wona wo ba program no waba bida no adanse no esha se eyep enti won so program we
won so betimi aboa ho na wa baby obi so o se one na busua na eba openia by guest house hotel oba obello ji ho sabre so ofre ye numbers na ye osom no koso na ye numbers no good TV nanim ye betimi aye hotel reservation fe so aye den ama na sabre di ofre ye lines na onya ye ji se no do a ye be free afidi kese yi so enti nyame hira se wa say wo mre ne wadaje a ene oditie ye safe na o hweyen na otie ya ba mo de fa unso TV no so na nsuo no eye adwuma obo se na adwuma nkoso o de ko mesi nsuo no enya boso mpa ma owi a de o gidie hya obi a de ye obi a faye na dance no eye pi hallelujah amen ena se ne enyina enim no se boso me bia me yinsemfo abaako na ye de atoto twere sem no ho na ye de atoto ya brabo na ya hwe se so de nyankopon kan ye no eno ene ya na say ya mane yes na ye ba fide kese so asamba akope ena Cedar awa ye de bra hwefo na etiefo ensem ne nyina ne se ehefa ena ye gya no mo nyankopon no wo nyankopon na obo ye na gya no mo ho ban na omo mu nyini kyeye na omo di omo nkwanda meye na osofo nyankopon ehira won sa no nyuma so no sa nyankopon no owo hefa nyame a ohira Abraham ohira Isaac na ohira Jacob sofo Abraham ba bia ni ho a owu ya abra na Abraham te ase enti Abraham manyina nyine ye ama Abraham so bo akora ama owu ye ama ne masie no sa so na Isaac so nyankopon ye no na ne ewiye bremu 21st century insema etoto nipa no osofo emu oya emu ohwrem ena wo hwe enkran eye friend saying police recruitment ya soldier amei awo hwe de akoso friend saying ewa sports stadium hona osofo yi obi ba o amafo ma okra no se mekwa ba kopa adwuma na men fasa afidi kese so na omo de hye bebi ato omu nyina memo omu nyina yakọ se osofo ba nyare fa ne fa ekuta no na aka choma da mekwa ba na obete no yesu wakowu eye awre hosem kwasem nyame afra bi ba o nyame akọ bi ba yenu no mosleni bi ba ena ene yehun se briche kese ato no wa wo hwam ya wuti me bi betimi ato ena me bisa se enti nyankopon na oso bebehwe ye so aye ho ma asem nyankopon no wo ni asem no nyankopon na ose ye na mojamu a oka ye ho Isaiah 43 no verse 2 no ose se subonte ye na nsuo mu a subonte ne ntime mbɔ mfa ye so na ewa kɔ no eye den ena oja hwirehwire esi amanfo ma eye de big da so kuragu hospital yesra wrade se onsa won yade asofo contractor ni yikwan na anka odan no o se contractor no ni meduma papa na dan no ena ebubu abusuafie ni nyina gu ya ka obaka se o se ejuma fona contractor no oye de esi no wo na bi atowa ko ena nwumere obohu sane eya no esetie 2025 obi ne ba no no hwe busua no obi se bofo eto 2025 obi adwuma egu 2025 yi obi shafi ase na ne pomo odin 31st night okobi ena wakadem osofo ntime nsore dabi enne ye the life support CCB so enne dia na ekoso yi o shafi na se na ne ho odin na nyankopon wa hye ne mabo say ye yare no ono ye yare safo eno ko hospitals nyina osofo kwa ye ma etodo be ko emergency ye pempa podi obi aye den atoso obekọ ko lebu
obekọ kofo emergency eyo konfa noche onyina yema ene nipa bebre ehia won kwanhia wuo etoda kura medical team no ba bi omode nipa no betumpo no omahwe na ye ne ho adwuma no kura yinya nyankopon wo hen eno hawi etoto ne mei eno na ye ba ye yinsemfo abaako so nyankopon se nyame asem ena wapoi na onipa na onkwa ewo henfa bre nipa be hyase apo nyame asem no na ohaw etoto nyame ma na bosomi nsema me na ahwefo eka bosomi nyina ma tudin wa potoka sem say don't follow multitude to do evil eni nipa dodo echi ama enkoye bone ene nipa pii osofo na nya sa no tie aso bi di namfofo echi ebi di ajapade echi ebi di sika echi ebi di aware echi ebi di afefede echi ama enne mane efro kwan no so we free odom na ase enti ama nyame bambo a nyame de bo ni ma no ho ban no enne abusuan bebre bambo no efiri ho enne dia na akoso ofie ho osofo be wure fie ho lesbian gay enne akoso nyame twe ne ho nyame ade ba ko o tan so be kwati na asem enne onyankopon se ye wonuoma ni bi wo ho a eyono awrade enim achiwade eno na Sodom ni Gomorrah ye eno na no wanano ye Yesu baye no Yesu bebo nipa kokose Yesu baye sikafo bebre ena abasa asisi ko Yesu baye wona nyankopon soma won adinfo ne asofo nyame krofo pi Yesu amebo bi adi Yesu se mon kai Lot yire no die na Lot yire ne yo ya Lot yire no edane inchirisi ene asode a Lot yire ye ene eno na ekoso e wonyame emem nyame asafo enti na wotwe nsemfo a yiri se mani nipa dodo echi enkoye bone na na ya midweek na osofo afi no kwa wie ye wo Ghana osofo ye wabusua bi wo ho a afi no kwa wie ye bia abusua no so abusua no twa adwo na to da nioma no besisi a nyame da na de kirewo enti ene ma me fa kwanyan so ye mre no ene ma me fa we na me fa nka da ye ho asem kakra na ye moda ye ho paye be minu bi ahwefo emfa nche me se mra ma mama makwa mama ni adanse na nyame de adom dom ye ya efiada na hye me se nipa bi soso da ya so wanya ho adwuma adebɔ ne betimi ato won ansa na fi akowie nyame ho hye me se menka da ye bi na nipa bi ani mra wo ho so osofo bi Job chapter 33 na kind verse 14 18 and 10 ma hwefo ne tifo nti na tie die onyankopon na obo ne wiase obo soro ne asase no o kan fa da ye ho enso onyankopon kasa preko ene de tia mplenu na enso onipa anwene ho daye mu anajo ade hunu mu na ho ato nipa so mu empa so na ye mu emu na obie nipa so na oso na atena no so obesane onipa firi no ye ho na wayi ahantan hinte onipa na watwene kra afira mona mu na ne nkwan so anto afana no amen enti de na nyankopon ka nyankopon se anajo anipa wakoda no ena onu nyankopon nam da ye sonso ena wo kasa kire onioma ebeba ni nioma ewo wanim amna ye tuwo eye nkrante bi eba wo baso eba wo kroso eba wankasa oso se wani beba ho so na wankotom anso twere sem ne se ose nipa ne te ewo ne kete so a nipa anwene ho ena obi so de ya the offer the edika and cell phone or here so be sending a message or sharing a messenger or be akọ him van Facebook or be akọ him TikTok or be akọ him van no shusha ni ama WhatsApp messages aba nipa you know say na me ko die no die na erade nyankopon yo ye die so ya de osofo e won sunsun aso ewo nipa ye dada setrem na sunsuanso no eyemienu say yes sunsuanso papa ana say sunsuanso bone na yeso na de atoso mienu amanfo hye no nso ne se
ade bi ebesi no nyankopon ne makasa e woda yeso mu nyame yi kire na ya mpanyimfo pii ka se udidi mea ena osososo saa da ye bone no ana se high fever bi na ye wa eno eya nioma even twato okra wo honhom nioma e wo nipa ya da setrem na da ye so won so aso papa awo ye da setrem nso so papa ne se nyame so da ye se de wonamu bia no ebia nioma papa wo nim ebetimi aba se oye technician ewo eye ye frɛ sɛ Sompa fidi kɛseɛ yi so ebi oye cleaner ewo Sompa fidi kɛseɛ yi oye ho adwuma ebi a woto nwum oye software wo so de software panyi achi anso nyame so da ye sɛ ade kɛseɛ bi wo anim a ebi a nyame ba bepagyaw akyɛ adwuma wura yi mpo ne ye adwuma bi adwuma wo ye bie nyame bepagyaw akyɛ software panyi no mpo a wone ne nam na ni nyina no eye ohunu wo dayem osofo Joseph son daye wo Genesis chapter 37 from verse 5 to 11 na daye no na ye mienu na ye mra ni nti ye ntime nkenkan daye no kire se Joseph na nkasa ne papa ye fra ne Jacob no ono ba ba ye ni pakese a chen yes obey ni pakese ya chen o maame o maame na papa beba be koto no de toso mieni ni nuanom a omoye du baako ni nyina no ni nuanom baba be koto no yes da ya baako ni pa no so ya no sabre no wanya 17 years eti nyame kaniema e wa branch enenim osofo 30 years pepe na de awrade ka fa no ho ni nyina abere enti daye ye wodaye papa yes anyakopon eson so ode boa Genesis chapter 20 ohene Abimelech so daye na oson ye no from verse 1 na sa can do 11 hona osof na nyame do ohene Abimelech say bone pese beto no no nyankopon pese adebone no to no na nyame ka kire say wanya hoho bi our father phobia dan phobia abanifie na enam sa adamfo no nti obewu na nye onu kwa no obewu oni ne fiefo enabusu bi ase ahye aso nyame so wondaye famfa nya adwuma nyame ka de eba abusu na anya adwuma na ni ohene Abimelech nyane free ne daye mu no okofre hoho na waba fie ho a ye frɛ ne Sarah no bae ema obi san nsem sei ena maso daye say so you obi eyere yes na nipa kro no kra na yire no no you odifo yes enam daye so ahawa eba eye be ohene Abimelech so no nyame nam daye so no eyi free no so okay Genesis chapter 40 Bible say nipa bi so daye omoye mienu ba ko daye so kire se promotion won bra wo amani onamu oda prison die anso so enka hoda nyame be hye na numonyam nyame be pegya no enti ema ote sansem no wanya ne ho bone efise nyankopon se daye na waso na kire se ade papa bawo abrabo ba ko so daye so kire se nansa 3 days ubu daye ben na wo hwemi a wo so a o di ho agoro daye ben no bi afre wo daye ben no o maame o papa o nuan wadanfo bi aso afa ho a o di agoro osofo Genesis chapter 41 ohene ye frɛ ne sɛ ohene Pharaoh ne daye oso ye kire se eduru ba bia eye Mizrim nyina enam daye so sika ohene aye frɛ ne sɛ Pharaoh nyaaye mfie nson a otimi wiase nya odigi din eye daye oso daye oso ye nyina kire se mfie maako nson e won nanim no aduane bebu enti o momoden na onya dan o si aduane no na mfie nson achi no ekom bebe wiase nyina na nipa beba wo nkyɛn abeto nnuane na wanya ho se tabam daye ena ma Egypt Egypt daye be na woso ye wo daye bi wo woso o ye dan osofo nyankopon be hira kwasem
obi hwe me obi tie me ota so daye bo be so daye kura no ne the sitting president another former president no no mo te oni omu di nkomo mo te baabi mu didi e kire se na nyame apagya wo bo kro be so daye o se on despite no mo e na di nkomo daye so ne kire se na onyankopon se a o mapagya wa brabo mu no wo nso so otutu wa kwa yia wo nso so nyankopon be pagya wo sa obeso daye na ade ye friend say utwa buro bebire obu okro to okro nyakuani onkwafuo mu da obeso daye ade ye friend say ayuo na utwa bebire obeso daye emo na uyi mo bebire mo bags na uyi eburo bebire obeso daye fruit bebire obeso daye na gold ukura na galamse obu okra gold ukura no ohun bi da physical aso obeso daye na gold kura o e kire se ubenya obeyo defo inshira eba sika wo wanim obu okra osofo obeso daye no na ade ye friend se koko bebire wọ́n sẹ nneɛma egyina ɔman Ghana deɛ ɛboa Ghana economy yɛ dɛbɛn ɛyɛ koko sesei na nsan ya gold di ne ho yɛ dɛn ɛgye ba na Ghana koko ne kuta economy nti obo so bɛso da na onam koko fuo mu aso bo okra na ɔyɛ technician mo yɛ technician onko yɛ friends fuo mu da ɔnyɛ koko aso no na bo okra na yati koko bebre kyerɛ sɛ sika ne yedi owoni ya wodaye bi wa also say kim na wanya ho adwuma obenya problem obeso daye na kosua kuta na kosua na afro nsem abo obeso daye pray to kuta pray to afro nsem abo eye wo hyebre wani munyam ade kese e be firi wonsa ebetima ye so ba bewu ukru bewu wadwuma be firi wonsa ade bi e ma esombo wa brabom e be firi wonsa obeso daye na ose nyina tutu ose tutu na ya ka kira wo se o mame ba bewu o papa babu enye nokre tete no yesi uni wu a na wabusu ya eden asa na ose ye wanumunyam ose ya de sombo e wo nipa bi abrabom enti se ose tutu afa cheme wa ohwe menye me no na asa ose no beti makodantes wa ko si yakobo nshira na ose tutu a e ma wanimu dipedua no kra ye den esesa enti e chance ade sombo wa brabom e ba be firi onza na so fo bi o mame ne o papa so ewu na obeso da na ne se tutu no so ni wodi na chese o mame na ba be wu ade sombo e be firi onza osofu ye odai bo oso pe wanhwe ya yade kese ba be bo maybe ameka na ha se oso dai na aboa bi aka wodaye mu a eno na eye yade e bani paso a okun a enkoda bo so beso dai na owaka no obeso dai krama ka no okra ka no aboa bi aka no oso sa dai na aboa ka na wa mo ho pai wanye ho adwuma yade ba be trans wa ho obekun akwa obeso daye ne ye wo pane wo dayem obeso daye na o nu madru wo dayem obeso daye na na hospital kese sa daye nyina wo so a ye yade e daye ye wo daye bo so a ba bibia wadu wa brabo mu bia osofo bese asa wachi ende meka enu wie pe na mediasi ho osofo bo obeso daye ena wo kumase obi tie yen o US ena o hwe YouTube or share on Facebook or Europe and or share or Asia and or share and so beso da ye bi osofo na wo Ghana na adwuma na wo ye na Ghana dadada na sa adwuma mu na wo obeso da ye na ti on papa no makura bi ase ho na wo Sompa FM na oye dey owo obeso da ye o wo ha ba bi a wanyina duri obeso da na wa ya kwada obeso daye na okọ school o hye suku atade ba bi a watena pen obeso daye na wo san kọ kire se abrabom ba bi a wadu wa abrabom bia no ye pese ye san kọ ba bia no wo enti kai se mre na wo school dia na wo enti obo ho se na at recruiters more than 100 na ma bia enyuma ni nyina freemens ya wo daye bi wa so na wa nhwe ni ya wa ware bebu
and found send you also dog bear so dog ban, or so die or kawaii. Or so they say your one debut. There were Daibu also would do one group or warrior. You will soon small warrior or and Messama can was summer. You will soon small warrior or cry, also die so only or buy the only bear man dance and soon be worried. Now, Oberson Dicer who did do what Diam obe no or that. Number one, the Edikan Yahuna Mary. 2 year Christo, no one young Juma, one beer, one pet, Nyamia Semine fasting be anya, Ubos and why Mary. Oh, a Sunday yardie, a penny. Yamin Shroud, no your kesse. Into Diabena also, I feel query yet. Ghana South Finu query yet say ya, not a bonnet for no ama woman so. A bushabua, be up the qua. BBC wofio obi so hwe mbo won hye no so afibia bekwa wiye bia na unwie afini ye 2025 me shawo se nyankopon na ye somna no pa na awia na anajo sa nyame no moaw amen onu wabusua muntimi nwie afi ye so ma ka se 2025 erade nyankopon odeme adini ye wo tie Cedar hour e was Sompa TV fidikesi suna Sompa radio fidikesi so nyankopon shira no nyo kese asofo me pese me bie telephone to yes na me bom payema obu wo ho a obeka wo dae waso se ya menya mmere ema because nipa bi wo ho hwe me a wo tie me dae ba kwa wo so ye no wo America wo your friends say Europe wo UK dae ba kwa wo so ye wafa play abedu Ghana wafa priasa afaka akopie takwa ukodu takwa no sa ko takwa aboso ukodu takwa aboso no mo sa eko ekura bi ase mo nanano mo tena ye ukohia o nanano mo nsamafo ukohu moti o ka Jesus o mo nyina ayira sa da ye so beka o ka wi aye time na ye aso enti da ya me chire mu nyina kire se wo hu se da ye bu o ha eye papa enti se wo frame na da ye papa o se papa ma so da ye papa bompa na mrem eye da ye bon o se ma so da ye bon wa me na da ye no da ye bon no ye enfreme so enti sa bre de me de ba ye se 8 minutes na peke sa course no enti monfa eye studio lines no ntum ofra papa na wa lowa o TV no o radio no papa me you afre so aha na ye wie pa ya bompa e bokese ba kwa side da ye bon na da ye papa ba mfa studio lines don't to Friday anymore. 0551 931 0551 931 and 0548 931 the wedding can abaso. Praise God. Hallelujah. Oh, free him. Because free Kwamo meteo. Onkai enye me no bompae erade ma onkai wo dae amen yesu demo amen amen so betimi abaso say ye dae papa say ye dae bone me no bompae onso betimi afre 0551 931 0548 praise God. Hallelujah. Odine baby okase fro papa tradition chungwan enkransa papa mitio me no bompae da ye boni bi a waso me di yesu di twam afru shebra so me san da ye no sen ko baby free amen Amen. Praise God. Praise God. Sompa FM. When to mentor can praise God. Hello, Master Dane. Odene baby okase free Free than silly. me no bompae da ye boni bi a waso me di yesu di twam fru shebra so amen Amen. Praise God. Praise God. Odini baby okasa free Odini ojira so went man nyina so kwana bra biom. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free That's why from Mom, so I'm processing Master meteo obapa. My Thomas, my Vienna say, Obi catch me January, January. Eye diabone me no bompae.
Owo da ye bia me de Yesu din twam firi wo so. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. That. Ode ne baby okasa firi o. Esther, kasa fitakwa. Takwa Esther metio. That me so die born, na me so die sa menkai. Me no bon pae. Esther takwa da ye boni bi a wo so me de Yesu din twam firi wo so. Wo Yesu dem enko baby efiri bae. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ode ne baby okasa firi o. Me pa je preme na wo me ka se free Ashtown. Esther na wo me metio. Me pa so me so die bia na me obi kuro me busia tie. Enye eye kirisan da ye me no bon pae. Me twa da ye boni firi wo hyebre mu. Wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Man, tell him, come on. Oh, when to man answer. Praise God. Hallelujah. Odeni baby okasa firo. Papa me ka se free oboase. Oboase metiewo. Papa me so die born. Me no bon pae. Me de Yesu di twa da ye bonem firi wo hyebre so. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Odeni baby okasa firo papa. Bo kanti kakasa. Bo. Ah, kanti kakasa metiewo. That's what we try to do. The best one, but they got both of us some of this one. They are there. The best one, you should be. Me no bon pae. Erade me soma wasem kɔboɔ ho da ye bɔne bia me twam firi wakoa yi so wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. When to be anyina so. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa firi Me ka se free ma tin kra me pa cha me so die menkai. manson kra me bɔ mpae erade ma won kai wo da ye. Erese sunsum bia me twam firi wo so wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hello. Hello, odene baby okasa firi. That's from me Sandra. Me ka se free first. Sandra Kasare, yo. Me pa cha me die for enye. Me no bomb. Ana me so die so menkai. Sandra, da ye boni bi a also so bi am de Yesu di twem fro so. Me san da ye no sen ko ba bi efre. Erade ma won kai wa da ye wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise Hallelujah. God. Odene ba bi o kasa fre kasa. E pa cha ye free ma ko sia me ka se free afrancho. Me so die boni. Akosua da ye boni bi am de Yesu di twem fre wo so. Ye san da ye no sen ko ba bi efre ba ye. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odene ba bi o kasa fre. Mente wonka da no ho ka akasa mo anu anu no me no bon pai da ye bon bia me twam fru hyebre so me ye sen no sen free by. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene ba bi o kasa fru Pastor ye friend ye tanga to so kaswa metio wa papa Pastor mo so die na ko me enye ko me de bia school e de me sha se ho na de bia enye me no bon pai me suma urade asem ko kaswa e kiri san dai ne da ye bon me twam fru hyebre so ye sign no san ko ba bi free by. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah, o daddy. Odene ba bi o kasa fru Pastor me charity me ka te free edum edu da ye boni. me no bompa charity me sign da ye boni a wo so ye Yesu di twam san ko ba bi free by. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene ba bi o kasa fru papa. Praise God. Hello kasa na wo so eso ya shekasa. Oh, when you mention kasa Sompa FM. Praise God. Hallelujah. When some me no bompa da ye boni bi a wo so bia me de Yesu di twam fro hyebre en ko ba bi free by. Ma me fa the last color. Praise God. Odene Odene ba bi o kasa free o.
Kasasiri offense amoyi. Offense Odin. Amoyi. Odi enya. Oba enya kwe da ye boni bi a wososo me de Yesu di twam firi o hyabere so. Ye sign da ye no sen ko be bi firi bae. Amen. Me for the last one. Praise God. Praise God. Edi ama. Ama kasafiri hino. Me ba to kasasiri ai abuso kruwa. Madam for this one da fa me na nye kula anti December yo. Me no bon pa ama me de wo hye Kristo mojem. Da ye boni bi a ya so fa me de Yesu di twa da ye no. Na me sign da ye no ko be bi firi bae. Amen. Me sramo ye mama ya mon pa ye se na line so aye hye no. Na obu ho ye den da ya wonti me mo nwurem. Ti me ne mo amon paye kakra na obu ho ampa bo no enso no so. Enti sabre Bible say wogi tumu a ebe ye adwuma na wan preso a enya adwuma kasa Awurade Yesu da ye boni bi amaso da ye boni bi obi aso afa me ho afi kwa wieye Bible say ye gitumu a ebe ye adwuma ya preso a enya adwuma empre da ye boni no so break it da ye no say da ye no enko be bi efri bra enko be bi say ya break it out open up wo ye pray break out. Of Jesus, shout I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Obi bi o hwe yen ya o tie yan wa so da ye bone ye de Yesu di twa da ye no mo de fa ukru ho oyire ho oba ho adwuma ho o hyabere ho enko ba bi afri bai 2 minutes ye bom pa ye da ye papa bi a waso wa me o se da ye papa bi a emre mo Yesu di bie wa no bo pa Yesu de bie wa ye papa ye da ye mo pa bi a so 3 times Jesus. And I am midweek. Obi bi a wo hwe me a wo tie me jai na aka na wo twem hye Awurade nsa. Amen. Wadi frenya nhyira. Amen. Wo fi banya nhyira. Amen. Towa ye nto. Amen. Koma so de emre mo. Ade bia aye den enya mre. Efri edadwoda besi okoda nioma mo aye den a. Efri ochina ekosi ne memre da. Awurade ntiwie ma wo. Awurade nkai wo. Wo Yesu dem. Amen. Amen. Eja wonsuo na ye mo so mpae. O documents bia pagya nsuo be Awurade anim. Jesus. Obi bia wa pagya ne nsuo no na ne Yesu moja. Amen. Nsuo no enane ayaresa nsuo. Amen. Nsuo no enane senkyere ne nsuo. Amen. Odi nsuo be ye biara nyame ma wa dance. Afa me fra dance good documents no so. Wo Yesu dem. Amen. Amen. Mon fan chame enemo a kamo hwa say be bie line na tuma ma mo de mo dance ebeba no nyame ya dom na Yesu ama da fiada me bie lines na tum ama also wa frɛ Cedar awa dance no ze anu aye den na also de wo de aba sabre de yemfa ye lines no to TV na nem MCR fa Cedar ye lines no to me de 1 hour AC wo every sabre ko si say bebo 11 10 to 11 mo amo pese mo frɛ na me na mo bom pai e bia wo frɛ ye wanti me anwuram na mes ni ni mo amo tie radio no nti 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 no me to so mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 me twa to 0557 0557
000 967 967 0557 0557 000 967 967 nyame hyira wo pii sa wo say wo mmere na wadaagye a ono ye hwen yesu ama ochira same time ye besa ye hia ewo afidi kase yesu me de wo hwe yesu mogam o dem o me pete yesu moja wo fie ho na wo dem ho obeda na ona be ya wo de wo yesu dem amen bye bye.